Država do sada nije posvećivala pažnju Aleksandru Rankoviću. Da li je on bio u pravu ili nije bio u pravu i šta je srpski narod tada mislio o njemu, najbolje je iskazao na njegovoj sahrani, čijih snimaka danas gotovo da nema. I zatražit ću od državnih arhiva da se nađu snimci sa te sahrane. Ima samo privatni snimak porodice u trajanju od minuti i 20 sekundi. Organi bezbednosti su verovatno tada zaplenili sav taj materijal. Na njegovoj sahrani je bilo tada više od 100.000 ljudi. To je bio nezabeležen politički događaj, on je sahranjen uz skandiranje leka, leka. Srbi, naročito na Kosovu i Metohiji, sa velikim poštovanjem govore o njemu i u svakom slučaju možda sam jedan danas od retkih koji se zalaže za rehabilitaciju nekog iz tog partizanskog pokreta.